Another Malakan Yam, we can add the other content by running Linguas American on TV channel, a banner racket in Conalat Carodian. A report can a me because Rajalong Kati Charlotte, Kakume, Marake Kilma Yadit, can a right Michalat, Kakume SPLA IO, Kabana right back, Kajom Charlotte, Enmun Yakani, Ramadan activists, Kaja report me Bukonaling. A young Bukora book a cure Michalak Colman Yang Juka Commanan Chalat, Janine and one K lazy kick, Charlotte charger knock, no key, no the genuine ideal, Chungram to Dwellian, a Janishi tribalism, but not na lazy Charlotte charger gur, Manjalinka Jerry Porter make a dwarf and Charlotte Kaja. Ki de ko dar de ka boko de kon te ka ngejenu angu right kol manyang ju ka je no report na me bana la right bo ka ta dan cha ku me SPLI wo cha je gwa ka je ani di chal ke CD sam ki peace monitoring body boko na linga gwa ka ta dan en cha je no ka je gwa se me en baran palping kel ko boko linga dan le rode Gualong Kaja report on Charlotte Guasme, Banna Linkelani, take a report docking one a lot. The dong there are the palping and Yangian bunny, Kaja report many. Many Bannaja talk again, Kutuman Charlotte, Kira Charlotte, Colmanyangu, take a run, Michel, Lat run by Bejalong, Michel look an ADL Ray Wika South Sudan, and we ideally cocaine. Again, joke another no Yankee lazy, look in a lot. Ko tong wan te tente de cham re wit ka South Sudan karato jene de ka cham ne dial ko menak bodde de we de mi ke gwe de mi ka tol te ko ken cher lat pin te ban le ga report me anyok bare ri to report men ba bana right ka mana nan chalat en mun yakani jenen yana mo te pin wasmo bana other information bana ko lingam bana ka nyoko mo kon kalat ka report meni an wale shanka jandang ro sorry an wale changa kel ka pai ngwaron kin dang ro wi jandang re bakel che chuban wala ka changa kel ka pai ngwaron kin dang ro wi jandang ro bakel bana report me bana jelinga gwa ka do badan en chetwo ka je Senior Presidential Advisor Coleman Yang Juk and take a Joe Chalat Joe Mo a Joe Chaling and ideal Charling a week of Sudan Kelly Karaja Lada Raja Kikushikamanana Chunaka Jerry which South Sudan Guami Mochukuma Kirki Kuma Dian Chicken with salaries and chicken development chicken nongre with Jakanaka Chuch Joe Chalat Guaz Bukonling was many. Jen Chewe Guami Mama Pal Nathan and Coleman Yang Juk. Take a wound Michelle Bishop Nathaniel Garang, which is yet a Gen Wiki Juba and ono. As you call my young you guard the mecha writing. I meant your Latin generating one check a shock along kitchen aga Kaman Chalata Mumalara Geno. Bukon cooling of Gua. Coleman Yang Juk Teladone, a general week of South Sudan, Machuina, Genesia tribalism, a general laziness, a Genesia no cram and a dore, a general laziness, kana kitchen chicken let. A Chicolman Yang Juk Teladone, and South Sudan take in every resources, take a quacterong, can quack the tor, take a con kale. And ono. A general chicken result and con take a kale, keep quantic a kale, chicken can use a gua, and ono. Jenny ngode tena ka farming ki porgane bel ajena kwan ka tin ngwa the monetary ni local lat de kwande kan jekten ano che example ki che te shungun bani ka tin kon de cham tin local South Sudanese no chicken ngoro de kan ka cham ka jena ka kwan ano de chela do de na mit ke gwe de na mit ke tin chal ke rori de na mit ke kan lo kwen to ajena ke de ti kan dial ka de tin we na ka tol ano agenti diala ti te ko kon kelde kon ga cham guek a wene ke diala ko ken kontin tia karan che jomo che jela di nono che na ko jogo no ne jogo South Sudanese wene kan wene diala wene ke ni diala kontin wene mo la de gen wone ne ajene manon podre wika South Sudan gwaseme ajene wo chala chajano boden dana te tin jeni jen mishit kana mo charai ka kwiko te terate ka tin ki ta dana nyi na ga jere wika South Sudan jeni ma rebre ka long gwada me jeni wo china chicken let na lokan lat ka lokan kwana de kan ga cham te kel ka no chala do ne jeni do be me tina ke ter ga jam ki South Sudan te rual kan ta ma ki rual na kwiko china kan kwani kan ga lok which wang dien kume which wang dien nyum kume den kon de kan ka cham so chala do namo ajen keladan en jekre wika South Sudan jen chero je longwa de me
ajane yangu medena tde kan sharin kel de kan la ko de lo kana ke ji humanitarian no charai ke ta dan lo kana foreign government ke international community ta lo kana ke kwak chela do ne me jega long we dan te ka kwak thong wan ti chi kon de gor de kon lo tin o de kon lo kra ajane so Sudan der focus along ka agriculture especially ka ta machine yal ke tende na de ke poor ken o de na de ke mit ke gwe de mit ke tol to to and yal ke ni ke result de re which ajen chole ne yal konti la ngene no gor jeno yen bi alet la de farming ki pore ke bel no ci kol mi nyangu chela do ne ajene national unity ajene lenye ni dur reality tai na ren da ke mo de na jalkel je so Sudanese ke jono ne mi let kon ko de ne rik de ne kap chon kon jalkel che dia wo cha peace agreement cha je tan jen mal be no chen jen yang kan peace agreement kana tan we can do anything together so ngai kon dia le no mo gay na so jen ta dan en chu de me che roi ke jen ci kol manyang juk che na jugo no gor jeno bi alet cha me gwe ban me kana linga gwa ne ideal ko ram jung na den wo yen wi amede ke gwe ke wi amede ke lo kwat ni ke kiri chama ka kan tol na question a cha ti je ne tong wan gwa men ke kol manyang juk ne ke ne to kon ti ke ja even young people jang kan wori kan dial ma chin ne dial chinariak gor ga jena ba position na te tin wo di de me ba dil ngat kina wa ke jin kenyam akone mieni jigwalu ke gwe kan tol bukulu we kan ede koken to ga ba kulu nen jin she to ga gwa ba jikulu gor ko you have to be an example kan ede koken ko guru jin ba jigor wa kariet ko kon chilat wer wotugo bo mit ke gwe kan de al koken ka tol yom chai kul nen yo cham ke yo den bene de abu chutun ko changa jeno chram di meteka power che we cho lo mit ke tin content tin dong cha gor ni koken anyo kan ti del ti chal ka ti gwe kene ker wa kan de ken kalwang amene tin kon sham ga bane lar ken no ma kana real ka gwa ke kana prepare very well akene ne me no nga joyibo mi di ke nang na re ring so ku mo kol ma nyang ju cha ju no jin gor jeno ba ju gor ka mana chilat mini ro realika mini media mini talk and then after that bana ku we ka mandana dong de gwich ka kwi ka mi shikena mo ko chin abu ju no yen media ke liza ni ki frogs ke jino shike cham so ken am gor jeno de nye ko de kana kon cham ki gar ko den de ikulu go na me information mi chalari no wana another report report dien gwazmen ban nyoko minyu akone e jom chala da wudi shal ke activist en mun yakani wudi nen kon pingwas mani ke ture en mun yakane jaram dan la mala roi ni shiang a well known civil society ke ram ngaike ajena core organization mutual ke executive director ke CEPO jen che kum mutual ka Africa Union jaga jogono de en action de en malkan dien mali en malno ko ta jenyen ke jemen tamen sha mal sha jamal implement rewi ko Sudan jagam Sudan ko bo we be chuch cha Africa Union cheka gwarmasi ke cheka latwor yakani chela do ne ke che no no de Sudan government de ke dil chonkel ke C5 group ke C5 la C5 group kanete kontelet ka te chu gwadul ka dise baba men kwala chola Africa Union summit en AU summit dan me na we tenene cha kum Sudan cha go jogo ko gore no be malbe ben rewi ka Sudan men je goro no biya dakta me char biya jelwe namo michikana lat ka gwaze dan shikana lat no ereng ma chara loinka then binakula were malka NC5 group ke ne te konte shi go de malde ka no rewi ka Sudan ko shikana realika shi go ke kim yadi ki rai ka the official rewi ka Sudan shi kim yadi chongodba loge je amshit kana man ajen ku en mun yakane jela ladan tamen no ne ko tamen shi Sudan che gunyo ko luin kan kan go jeno belet ke C5 group ade kan kupet ku de malde jatan shikana jogono dara gwano shi adlay men shi aja de lat ko mo yen delay men yen lat bi Sudan bo ne jen kamishuje teleman buben so ko jemone yakani she kuma Africa Union jaga jogono de yen mal pedalong ko de mal dara ben rewi ka Sudan no
gwazame en edmun yakane la de keli wo mite mi jemission and then be ne al lat be na be la rode na woni amdi so jen la de money ko kuje mo shaf ka union che ga jogo no ne la de ka pet no no ye cha ja ko bia delay ki bia do job che raja longwa de mene che rada den mi chure che lat a former Tanzanian president kwar mi chala jakaya Kikwete ajara madana don't let process ni nyang malka rewika South Sudan ka C5 group e dane ci kon linga no tigatina men ji South Africa me dan South Africa kene Nigeria ci ko comment ci kene to benode go kano de Dr. Machade yelun ko jen the only option mandana te rewika South Sudan right now till another option me do dien militin mishit na me mishalat but let's see alarm mi ci to no don de ci South Sudan te nyol win kalanya lo raje kan C5 group la ji Africa Union and awajen be ka kor ka me ci US embassy men de ke juba ci ka woni ci kan to ci ga raje ne no Dr. Machar a lo ke jen akene yen Dr. Machar kan US embassy men de ke juba akene jen German rewi ka South Sudan kelu ko ne ka gwase dan me cha mal cha tan ke 2018 ra me dan ne tan mal ken wudi chal ke me kim yadi e Dr. Riek Machar so ko kujemo eno ba kwar peace partner ba je yen akan na mene shi me gwa ke chi me de nok ba win mon ne mene jom be ke US embassy men de wi ke juba shi ga raje lon ka 2018 peace agreement do be dan ne tan de ke je ko te ko ngode cha yat pinto gorka kan ngoto to mo je Dr. Machar mo je power ki authority ko te ka lwang no ko ngai kono me dane ta ngamal ka 2018 ajene ko korun dang di ko ila kapchong ano ba kor ba kapchong ajen male dane cha tan so tem right now Michelle George go cha 2018 peace agreement cha nyomo kwa je yar kum kim yadi ngunyo do mara yika South Sudan nyo de no South Sudan ba nyogo wene ba nyogo were ko enkire kane kume de ku kan aspila yu ku kan anda ma chiga ne gujino jene kume jen kwala jogono kame gwir medan me ku South Sudan daga lemu an daga ko yen kari ruling amene tam mi South Sudan je tega male ku ko yen kan yen ben gwaskel so ko kuje mo lo nya Dr. Machar jen ta da ne chikan lat kije akane transitional government me kabro da chogan tama a chi malke wo nyam o tel roj mi chana lat akane tin konti la ki leader kinir kon la kwar ci ke Dr. Machar kan ra kene kirmi yadit tene jen ke detention ka ko face ne trial ke tere lo ka juba akan na mo akel mi machi malte de ben geje rewi ke South Sudan ci kona ngaje ne men ku mi USA ci kala do de wo kan kwa ken diala kon te ci ken gato ci ke medical equipment ci kona no ci ken ka wuch te la na tam ka ko mi ci ben te ge ba jitam me aitam yo acha jui ngaj ba ko le nyok me jakaji no so la badan la na tamutin wa ci ken ngin kan na kan nan ka location le den namo wakel kanyo bukume US chete kamra dien mi chikan larke mi yadi chikan condition ra okay do chikan ngun maniam akane jilu Dr. Machar rewde akane election be fan ka yoko ko tele kume metka sovereignty kete ka bom dit ka choro no jene independent country me de wi alwa kaneje ke funding a win monda dien ka kwa kente ka to ne de ke resource ni tiken ke gold tiken ke petroleum and yet still because ogorni de ko kente loka chega jogono di at this moment ke this time be arodun look any election lat ko be funding be la de yin be a youth in konti ga bang no kun ke tin konti la resource ni gold win ke petroleum be ga del kamrar be election be la keje ne me one things me be but chiga another jom tod bo mo gawe kan nyom mo kan wakler ka kum South Sudan chikan kiri jogo no mo ne progress ne nen ka peace process biya da kam chiar biya lun ki biya de ko ken biya ka rele ka akene ne akene bene ba yugo je no me de yelo as long as we yen gurian ngot ko ne den ara yen ka kem ku yen humanity ku yen respect gurian South Sudan be bere mal ka kum USA Canadian but konetin no mi sia condition ko ne kam mi sia ka bu gor and then bene roda dil like jok ne me mi chalat kuma United States ke investment ra yake juba mene dia la koken na me kel mi de lot a chen melen ko me so gwaza me ci yakani ci raje long okay ci ga jogo no yen adara gwano de yen tin kontin lat ko rodien din real ka especially yakani la en mun yakani gwaza men ci indicate long ane de chalka te ceasefire chemical ke citizen so ne de ti lwangdien wo biken rik to kontu wo biken ka monitor but che kan me dane che mal che me cha korea to nasser ki gon ko ken western equatoria kan ka me ben biken no me biken condemn but yet still tiken ko
kuken gwini kwikel so chanyo jono no de yen man long run body yen go de yen lalet. But here is the thing was many yakani dobo ko na joga jamano yen Africa Union ped o ngejen o be malbeben ko te ko wani cha yarlong cha fees agreement cha yar so kuj mo jen ko ne ti ko jogono ped ladan wani so ne me ekel mi yen ling ka kwi en mun yakani ka ta dan che kuma sa Sudan che jogono de kan mal de kan no ka je wane ka report da dien so report da me bala report da na chalat be ka sit sam pai ko rage kwi de mat te ga joma chalat gwasame la party ke bon chala nas shikamat ke kume SPLIO la deni nas ke National Salvation Front chala nas shikamat ke Sudan People Movement ke Sudan People Liberation Movement Sudan People Liberation Army in a position shikoren mat kel so gwadme te ga joma chakula sid sam take warning mutop kene kan ne da ti chalka ke sit sam ki ceasefire monitoring body and an evaluation ne de kon te la kuro kon la ka gwika gwada me te jom jikana lat kwara mo chale Major General Teshoma Anagawe ayana yen cha right gwasa me ka ja report me ate ga jom chalat mi benwa ga yekel ko de yen kula te ka ngech merong ka kwide ngum chalat ki ngum chalar ka ta dana dong de which there wen yam ka ja abana je ka ja report meni ka ta dan cha right ka ja neme men chalat gwasme milin kono meni ala Major General Teshoma Anagawe ayana jena jela chairman no ka city sam jen te ga jom chalat che we madda pai tuoge kam kuma SPLIO kene kuma nas ke National Salvation Front anona akene chamal edane cha tanke 2018 again akene che yar akene na me ku goes against the 2018 peace agreement ki reply peace agreement dane ya time akene chine guru no den na Salvation Front party ke army ken chikaren demat ke kuma SPLIO na me amichikan lat akene gune wona agreement mo man cha tan and nas National Salvation Front kene kuma SPLIO de kene nyok medakane ban kul we why ngum la rien bi chine make je kangi konen o kur jatin gwan dial me bon metike gol ke le ga jal kel but gwata meni ti Major General Teshome Anagawe chala no na mo chagwa chinas National Salvation Front kene kuma SPLIO charen damat ko ne me ko we against 2018 peace agreement e chatan akir kene dakam char gwazame ala ni rekonde chalke sid samani take report mi chikana lat agreement mo mi chika chalat kan bonditi bond hangro ka tada ni kalat kejen ko report nyam sid sam la report kan report na reg mi chitu then be kan kula condemn mi tering mi choda lat so for that reason she can National Salvation Front kan kuma SPLIO chikana jogono dakapi no mo amediten akan kon wen yam kan na report an chikana nyom lat ken men yam chan na melat ne de tike gol kel de jal kel gwade dane nak GSPLIO ki me joy ke kan sid sam kan gaben me sha kan tan men sani ken dial chaka book kum kin mi hadit ka chane dial chaka joj alla dini SPLIO kan sid sam kan ka pir so right now nyogbo me dane National Salvation Front gwade nyingi tin ke kum SSPD kum kin mi hadit kan sid sam kan ka pir teram chibin ka ke chang report kan no but gwade me mi kan ngaje no tam shi bondang ro charen mat kate ke momentum let ken ki woken ka won yam do ken kuma SSPD dan chika benyam so jala lar kan ode le chi sid sam ku kan back up no government along the no don de ka gunyi ta dan de so dan der wen yam ke so ne me one thing me de yen but chicken la no SPLIO kan nas ke National Salvation Front ka dekpin so ne me da la kel me de yen ling no wana kan another report mi chicken nyom lat ken ne de chalka ti sid sam kan te ke report mi kan lat ke qui security ke violation en chitwok dor chalka me jongle state ka kopo gwade chi government force ken SPLIO chikin yintin binimi ne te konte cha ju jere kor mo ngai kon diale more than 200,000 people ne ri ke kin ku dang ro cha ju jere kor kan ne tin tam kan wore rudi dial cha ga jo ke border Ethiopia ngai kon dialo NG humanitarian let ke lunko dong de na de ke moj but still tin security teten ke nyok
no telekon mi jekene ngwad mi ci citizen ci kala remanda na chala dum ngwad mi kene violation bo no en koran ci to ko jongle ci go nyogo right gwad meni ke me ci to no ka dor chal ka me abiem nom ka ru ngar administrative area ci citizen kene content work kuri no cha kur cha ede ter ci kene men ci no ne me ci walat ka abiem nom ka ru wing administrative area kene mi jega long gwan ma chala du ne cha ne dum wan cha ga nek tene de wene ku dangro so na me kala do na me emijek akene violation bo no so nyom right kan ka kwi apnal state gwade dane chana chaga buktin akume SSPDF men kan civilian karen yale chikala do na me bo a very serious violation cases fire edan chatan ngai kone kan citizen chi kulete no ka pedangdi ki almost one but chika right tell me lat kenem so gwaseme general nagawe chela do nene eno bi mal bere wika so Sudan gore jeno de bonde ka tede de ka takarwach ajen taran chelat keje ajenne kortel me bennu chamal che bennu ka kuje mo ajenne jogo ne di yalla no de kan kore kan caption ko de mal der to wano so ne me e report mi chikana lat mi de kon di altikan tin kwana min gujbe see the some of course like an lat no can kenete mo tugur ke jeno de mal der bere wika so Sudan but they don't act lakin we are be yo ka kore eloich na ti kariya but gwada dan len ngwana rodi en chicken ndor chicken bu condemn shit jen kwala jogno kan yos kan ke akum ma raike akin mi yadit cause mi kan de goro de malder bela to de kan condemn no wal tayi na kana je Uganda ano kana se mo wang na ke chemical incendiary weapon so they should have to use that but can lele can lat chidle min jidten so right now you can odin you can one they can la transparent they can la fair canadian me take ring mu chitwo and then she can dia bit ko te kim yadit na kana ke te ka ke che godi alche ka kabla bi kini yo mi ku me yo che godi alche ka kabla kana gudi no china chi te chi ka boy ke chi ku me spile I go Japan kana partner koken but when mi chi partner koken children yo mi je kan rodian yal che de ga we ka juba ka they come up with plan ko jokana the mele yena mo me je kana condemn but when government ko te ke mu gwa mele de lo wuka gwa ke na kan ji ne kona ji spile I go ki other forces in the door we see the samba bit so na me NC5 monitoring board me but take correct katin kon lat ko rodin rewi ka Sudan ko chikan wane condemn ka chikan kirba chikan pressure ni me da ne 2024 me to ko rodin kin yadi che to ka western Equatoria chu anyok chu ne dia la konti la GSP la yo chu yan mach amu chikan la tan mi kan lat all this violation of ceasefire te cha agree ka gwade dan so see the some bigan yala tem ko ngene no GSP la yo chele take 10 minutes ko gang karodian ke churi la mat ke bonde ko kin je men nen yena tema ku kana condemn no china Salvation Front kana kuma spila yo cha rodien de mat so ne me ajen report ana gore de nyo kon kel mi jira mi jidit gwasa me ka Nuer online TV channel na ga no jindere channel de support de subscribe kami che jek ka Facebook gore jeno de channel Nuer online TV page Facebook page they go or follow for more update more information always lam YouTube lam ja share ki ka fi Facebook da bije nyo mi share jabone ka more latest update and bi atamal ban je ka report ko ken tinbe bye bye